Hello bakunzi ba Samuzos TV, mbanje kubasuhuza nizera ko umeze neza, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero abantu bari kuvuga ngo kuki hari abafatirwa mu makosa imyirondoro yabo igatangazwa. Ibi ngibi abantu babivuze nyuma yaho Miss Muheto afashwe yatwaye ikinyabiziga yasinze, imyirondoro ikaba yaratangajwe ikajya no mu itangazamakuru. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yasobanuye impamvu ari abantu usanga bafatirwa mu makosa hagafatwa icyemezo cyo gutangaza imyirondoro yabo mu gihe abandi iyabigirwa ibanga. SP Boniface Rutikanga yavuze ko uretse Miss Nshuti Divine Muheto wafashwe yatwaye imodoka yasinze, hari n'abandi b'ibyamamare nk'abakinnyi, abahanzi n'abanyamakuru bakunze gufatwa muri aya makosa. Asobanura impamvu imyirondoro ya bamwe mu byamamare bafatirwa mu makosa harimo ubusinzi bitangazwa ariko abandi nitangazwa. SP Boniface yagize ati ari abanyamuziki, ari abakina umupira w'amaguru, ari abari muri za komedi, turabafata n'abanyamakuru barimo, gusa mu by'ukuri buri munyamakuru ntabwo twahita dushyira hanze imyirondoro ye ku karubanda. Gusa nidutangira kumva ko uvugwa yaburiwe irengero tutazi aho hari, turavuga tuti rero reka tubivuge kuko turabona bigiye gufata yindi ntera. Ariko mu by'ukuri ari abanyamakuru bose barimo, turabafata n'abanyamakuru bakorera bimwe mu binyamakuru biri serious, ku buryo bamenye ko utwara ikinyabiziga wasinze wabura akazi. Yasobanuye ko kubera ko hari abo bishobora kubuza akazi bitewe n'aho bakorera, bahitamo kugira ibanga imyirondoro yabo, ariko yongeraho ko bibaye ngombwa bayitangaza kuko nta tegeko baba bishe. Mu kiganiro n'abanyamakuru bo mu ntara y'Iburengerazuba kibandaga ku gukomeza imikoranire mu kurwanya ibyaha n'ishusho y'uko umutekano wifashe, yasabye buri wese uruhare rwe mu guhangana n'ikibazo cy'ubusinzi kiganje mu rubyiruko, kuko atari ikibazo cyahagurukirwa na polisi gusa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga yasobanuye ko bahitamo gutangaza imyirondoro ya bamwe mu bafatirwa mu makosa kuko hari igihe sosiyete iba yibaza niba baburiwe irengero. Yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bo mu ntara y'Iburengerazuba. Rero ibi ngibi abantu bakaba byibajije nyuma y'aho Miss Muheto afashwe atwaye imodoka yasinze, bakabishyira mu itangazamakuru ahantu hose bakabimenya. Rero yanga akaba ari akumwagize ko cyangwa cya Samuzos TV, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.